Hello, minu nimi on Best Gaming ja täna mängime ühte treasure map'i. Mitte treasure, vaid adventure map'i. Ehk siis selle nimi ongi treasure. Ehk siis this way. Ehk siis kohe saame story teada, ma arvan, nagu alati. No mine sisse. Rules. Don't break any blocks. Don't cheat. See mäng nagu on juba creative'il. Nii et ma ei hakkagi cheatima. It was late night and you were reading a book about treasury. You turned the page and you saw that there is an unfound treasure, so you thought by yourself, I should go look for it. And you did. You're here. You were traveling for months and finally you found this place. You know for sure that treasure is here, but you're in deep trouble. You're locked in. Find the gold block and escape. Made by Dave Verlon Waterman. Okay. Do you make a video? Yep. Off the map, set it into the form. Okay, alustame. Nii. Okei. Okei. Nii, mis siin on? Rollercoaster. Come on. Jaa, õige. Ma olen ju creative'ist tüüp, unustas selle survival'i peale vahetada. Okei. Ride. Vah. See on väikse rollercoasteri ka, noh. Okei. Dirt bloki kätte igaks juhuks. Ei taha mingeid jama panna siia. Okei. Meis või? Okei. Vihkan meise. Abi. Ei oska minna. Skipin selle teie jaoks ära. Okei, ma leidsin siis tee välja lõpuks. Ma ei tea isegi kuidas. Mingi tund aega vähemalt jooksin niisama ringi. Õige hea. Ja see on veel üks roller koste. Ei. Ah. Ma ei tea, mis seal chestis on. Come on. Tehtud. Look for the sand block between the dirt. You can break dirt. Okei. No öeldi, et ma võin seda teha.
leitud ah,. äkki pidid siin mingeid lädereid leidma või? Võib-olla. Okei. Okei. You suddenly realize Richam is not the treasure, but freedom is. Look for the exit and then use the golden block to escape. Ah, come on. Lähme. Suudame. Okei. Okei. Ah. Come on. Ah. Put the sand block here. Put the gold block on the grass rock. Yeah. Freedom. If you make a video of this map, set it into the forum. Go upstairs and see the map from above. Made Dave Rohan, Waterman. Okei. Ma skipin selle hüppamise teie jaoks ära. Ma jõudsin lõppu. Või ei ole tegelikult lõpp. Don't commit suicide because otherwise we have to clean up the mess. Okei. Made by day. Palju ta rõhutab seda, et see on made by day? Seriously, don't jump. If you want to jump here. Teeme ära või? Pärast video lõpus. Not here. Still not here. See on. Jump here. Where is the water? Ah! Pagan, noh. Ma arvasin, et seal ongi vesi nagu päris reaalselt. Okei, siin oli algus. Siin on lolliks läinud tüüp. Aga ma lubasin video lõpus ära teha selle hüppe vette. Nii et teeme ära. If you, okei. Let's do you. Okei, ma lõpetan siin video ära.